Oyekuh nasu kewa kade akfasrye may nakagawing inge Oyekuh nakusling mitlu lola. If in magum ko in wikut kashikut like ye kosherye elegashenpe Kulo. Ikaw ay sifwil paing kulo to may isa sa mas like share. Okay, kal ikaw na suwos ka
Lenwo Otuwo or netsay kumash ko yan. Ngani spell singin sanglon singkat masimit kumulash. Ikat kabin silbe o sin misengin. Another bell na ko kat madak fashion program singa fashion ye limay ko shon kosle mainge na pandemic singa takati online mape na orek takat na ash yining o kipulan bel sima lomalungan na fun na kaudia na ngan Oyekuh nga makefan na kishpin kafulan belo teknisena ilago flawiyayang oye taking Triscoll anagos galim get tamlil siwil taking Triscoll sima angla panang shukilya taking Driscoll na ke mugulan so panang ilago flawiga sama fallen alla fallen na kosava Esam taking Driscoll ke broilo wasan. Шахта мэдгээд фаштамета ойна бэнэ гэгэн ашгүй дуклэсэ. Тэцүна юингат сяктэр гэл ашгат фаштамет. Нас уяги ипсинган сяктэр гэл ашо тэгэни брой. At брой олем гат флэтлэна. Тэцүна симгаз вэкло маллапам тал. Логи лонглэнглум Kulo long siya klum na siya. Kulo moulash kat palakin kat kan madalik kilutu siya. Kat kalin begelal o silos sima sumdigilom silos tiena fulo. Kilos sima mutule tiena matayali. Ikasipin long kalang lum na siya spam dahil bago to yung yok na lum na siya. Panang kat palakin na kat kan moul kat kan madalik kilutu siya kat osunin bel siya yung ibam. Taklo malap na siya kamay. Wikut Gashikat. Okoy mo ang dalom na ingkot, kikid akfasrye. May na nagawiging niya bam dal wikut. Paing misya clash bam dal kat flat mana ko ang boom. Lalay fung ila kumkat sifan na sikat mo si. Kumkat sa mayok na lang sila. Able na si mana kewa siya kung gashikat. Kat siya may ikin win sifan na tum. So subscribe kat boy. Amen. Amen. Nakira ke spin ngam kita ba Oyekuh anikin le ona fika audio lo ko if in mark was going okay ona lo project piang okay kalme pa kat Oyekuh masimit inaklin met ilosta ko sa mataka wikat kikasin ko inak fashion cleanse up say pay na pay le pello was ali yokshpe na nga si fe na datal guluk le wiktolu som la setteluo tusteluo nga kufla wikos kishpin schedules laman opuyak ke class schedule lak na hara panang ngashikpila biyahin da if gawri ya keden fashion na mit Malon kato it yalala. Masi apa le ngakume second bell la siya mo yun. Isam le masi met katil tinayin na mo yun. May kat sila kitin klan sa pel eh eh katil le akin si uyik. Si uyik ilos sa mga akmay sa seko in nakfashe in tuyak klan sa pel. Ngayon nag-aaglin ko sa kewa sa mata ko ke suka kasilin. Ngayon yo dagol miscarry na dal teknisena tamol Pweng finan Kent Washington ke arlalin suka kasie kuda ko ke kasilin. Ay pe kasilo sa mata ko suka kay sumosalan kasilin. Mantifali ke set yan. Fin siya ka pa Oyekuh tukun cham lasha. Ngayon ko siya Fwenglos na ke Sendrian. Na Oyekuh mga ko besyo sa amin kinapangin. Sa amin kinapangin ke nakimante yan, sumdi ke buklal Genesis, in sa amin kinapangin, kadil sa amin na sin toko siya pagan si, kumayangay, sikat siya sa amin kinapangin. Genesis saptalungul, fos see gosh, not na si Bes, si Kalakos Kiskawan ko. Na fali natin. Kasi so di ko
Wuleacng Sasu. Så flott nige Wuleacng Matu get tostan Friday sette silbe Wuleacng Sasu. Na senrian de shunake Wuleacng Matu. Na may nanaksilak kum no yeko yok na ke sifa ke wiking sifa lapsa ke wiking va mo Pweng Wo Nusin Nukewa kasi kung wigat ke bel so kita ko pasal la pukto no rek mga na mayen pangay ko to uso ko ta ka na ke life ng lap ko mo kiden compare na ke life ng isa live mga 70 Adventist ko kasi alu sa mga liye ak mga akfasrye mga tsiye na ke siye nga pu ke pa ko may read my leksyon na uso na siya die ma meta faak op akfasrye ko makadin faak. Hindi lang nagmulay Peter. Yok nagminaksiket Tuesday uniste oyepe sette. Na wiget ke nga taka akde fincha ko pa gigaslan got ang ganto ka akde na fun na kaisilin ke wiking ya. Na masik de in no suusan be le kishbin lomalu ikekla kavulan belo when kusta akademile o şatma enin lakın dayının o komin aştan aksaya da komo e şatma aş masik giden şuna ligi masik tayak we could break it na if you naklong kung liye mo kat kay nawala kat kan fact fashing kat kan şuna ki si mama may tayo na akademiya may inge na kaproykin kaproykin ano din dewa ka fashing na kasha may ito na kaproykin in future kinigek tale may what is the next step na gusto mo taka wikat ngayon gusto feedback lo sa kung hindi mo mga question kashikos akademi kita nito kiden mo te tulokin niya kiden mo akfasrye na parang may fact yok sa kay akademi makina katsaka fincha klasha ba aşklaş gining inaşpe na sigus katsakam dana katsaka to na sham gining may na ka liya na so ko illustrate magin na sham ma fact na ko sin wikat ke probably ke fincha mo ni get type siya nag-iiplan gasin ko alla yok makadaka na akfasrye na yok na sin may plasyon dek diyan gaston ka ni kenu siya kasi services ko in sa po mo ito na kem na lan yok na nagirat da vinen American alta yok makat ka nakfasrye min kat 501c3 se kanakal niya kisin states akos kuyang pe IRS makat kat non-profit organizations siya pangan or oyang ngayon using kene clash kidan ko som na yun government ko kasi NGOs in siya gasho na paile especially orang amo mafakle if in uslito mga nafashe dia gasho ko was oshun gene kat kanafashe when masculine lang nga matulu mind body and spirit na nag-spirit makador mo gaston God insang gasho ngonlon God si marshin mitse nagimano sin kat inyo na bigden yang mano sin nagkele keden exercise keden te leila mano sin misal na masakli mind nagkinakla siya fakao yan nakla siya matulungan ka din nagkiten sham ko address ika siyang gaston ka na katigan talaga spirit akatila nag mind and body. Maganda po ito fact med payele gaston kat paye ko as was. Nga ako kacham da mulfin felo. Kacham na natin diyang mano singe. Mano singe fin masali salo. Yan ang pwede tayo maging sa pagkain. Na para na nakla siya ifin nakso yan ang pwede tayo gaston kat mulfin.
Naro oyeng parang ngasiak suwas na ko makadakfashing gashiku ashbenasu. Even feedback kat is ngajam na sila taking school taking is ena eweng be mit yes makash kat kasi pengana la ngelemen nak lalo sa le ona as oyes mo kidekan akfasrye in mo liang matulungan body mind and spirit. Yok şüphe. Parang may backlash na inge na ako. Ngayon siya unso ko. Kasi sumil mekrit. Mekrit April then cashkit ko unso ka mo. Lame cheeses lutien mo yung bang siya. Ash, posun nga siya mo kami. Nga magkina pa siya mo yung opa nang ngayon siya ngayon ngayon transition na kami sumanak siya. Now we are going to got some market feeling ko siya. We got get. Lamb cheeses to the in molken long say in na ke kum long say God me lay lying on your roof. Long say God long night say long say paing long say go Lamb cheeses kom kat long say shuben long say kom moli Lamb cheeses to the in molken long say in na ke kum long say God me lay lying on your roof long say God long na say paing long
Alright, Mekret Kulo. Kulo ke unsukungan. Naniga dakkelim ya gidemda ke gide şola ke may naklaşa. Tamitli ka şola ke may naksinga naklin kum Hildan ke wo na finen Lakewood paing kum bulagam ta wiga changwo yegon. Ko ben assume Kim na Charlie ke wala paing kum na Joan Levi. Joan Kewa, bulagam tako wiga changbe wiyegon. Ana gen akkelim ya, kıdeşon gibi naklaşa. Ona gusli Sifa sen gdaş ki buklan çiçenesiz. Saptalongu, fosila ki skalit koşan na oyepe fosingala, fosila ki fosit koş, oyepe fosingala koş ki skalon koşan. Na may nalaksenge ujaga na si kumgiden loen na ken Tokoshasinge finen bacon tokoshasipang inel pa Abimelech. Abimelech married singe el sham gun pel luwo sa ma Abraham mtankialan kakalan mtankialan dal el half sisters na el losom na inen singe na finen amoyan each like singe sikyak weo out. Na dokosha singe dokosha enchi bang gurar na ilusom na wena gishipin Abraham il sangin gemolal na maioria actually mila Sarai. Basically, elson na Serale, o elson na Sarai. Il doon nakatos na or toko siya, il to or plain mo ton toko siya siya mo Abimelech. Ilan som siyak na siya mo tayo na kat ngakong read ke mo kat kalam ke le Abraham il fa'insil Abraham il fa'insil Sarai mo ilan fa'insil mo mawiel pa ilin mo te unilya te isel na may nilaksin ito ko na si kubudan kalam ke akuklan ka ato si Vesigan ngakong read ti Marita kalmo ni si Vesigan kalmo flot na ke Marita Chelsea slong posing ke posing kasan kun mo te shua ni saya kun mo ta ke Marita na si Vesigan ngayon nagkakatyaw ke fa makatil siya na sinsiya ako siya bacon na bel sila mo Abimelech il tako usel Sarai in mo in min tako siya nga dal ism tayo nga kilong sa laos. Il tako usel in mo eventually in mo tayo sikyal. Na mo may sikya katil sikyal na sil Abimelech. Il sikyal na sil in fact na sil Basik waya sa malanga waya na kluksik ay usik kasha na singkat. Na ora Abimelech ilfok na Abraham lang ifok kum ti fact la mawiyom makiyom pamtensin ora ngakran na endbooking ngakran na mase na katkalan gel siya mga kumis like yung may nanaksin nga pa masimit katkalan gel Abraham papabataman mitlalalfum. Papabataman Jacob si may niliik na Israel. Na bangamatawag yan siya diklan mitlan God. Power God iltina Layla matensig Sarai ilan divorce ilan sumlag Abraham we might pagan. May nifo dahil ikadagdag akalusle in pangay papataman ko ninegin the patriarchs lan Israel. Na malung ako minista kaya bakat il delela inash intermarriage. Inash merit na si may pagan ko may matinalal kung gatsucho na gawala sa siya. Paul el Ramkin la kumin do not be unequal yoke with unbelievers. Kuminte payak na sin met tilalay fong
Wuleacng Matu Sasu gekta in bel singata. Wuleacng Sasu gesa sikumuden galim. Lamasimit qatil de layla mitlalal fui gotolit nadal in merit na sin mitsek o mit mat ina ekidal linka. Qatil fui pashelik singa basigas men holy ba shayla set aside. Na malon ka to kung inlan malon ka to nalil yeyek yang nalil na matal pagkapa pag galam ke meron sila Abram saray nga nakatil siya iman siya nakatil lang ang Abram Abram sang or ito na kikiyap si kumulang na tapay step sister sila pa Abram pa saray na oye singa sikyak kuminsom na ge saptalong lon gosh sikyak pe oye be sikyak pe na taliksin na losen pa Isaac na siya makalme pa mamasikin sin baba oye be sikyak na sin dalik na da losan na rokin ako mekin baba sin nesi o kiten sisin kekin makadak fashion makat mulgin oye be sikyak na sin dalik na da Naoro, bakit fall na kiten shikat le, kiten ti shikat le makat matwo, o kiten shikat le makat katil or makin kot, katil matal pa lang makatak fasil na singkato inan matalin ng shiyak. Na maritsi nga na si kumasing ako minista kaya bakatil din na layla. Ay tatalik na ito pa ifinbangan na siya saray. Ilan bayak na si mitsek o may matinay kita na singkat. Mulak ko mo, na. Tingnan mo katulad lang makat matpo o masiyok siya o makitin Sheila wala na Sheila ke mula siya. Katfin or bakit katfin klan sa po klan sa po kat. Katfin or magin well at sige kiyasan ka or magin well sige kiyasan ka. Maganda mikro mo insan kiyas kuluk layship ko insan wala makuluk saya. Kung minogin bago sige insan klan sa po kat or magin insan klan sa mikro mo bago bushapas siya. Mano si Lashkin, kat finsang magklan sa plan kat, may kumulay na masaya insang klan sa pamasaya. Now, kat mate, kat ito alep, hospital kat alep, maging welas, leshi ki mate, siya ang gulog ki mate. At ti mga oray lalaw, hospital ba ang akim, siya ang mate, siya naksin, kikolang ang dalaw, kakes pakin niya, sisingkikin makumfakan. Kung hindi kikiyape naman. Kain mangan ka, nakimangar madlangar maging poke na kim, sin kekin mangan. Malan ka ta mamadal. Na parang may reach na ke mantean, genesis parang. Ako may show na ke, kung nilash met to consume. Susunash. Ako may show na ke, mantean Tuesday o kresyon ke puklan orekma sapta singaul kada gina kada sham kanol Peter Cornelius na may si Fesingan ifin pangen akum sum na sapta singaul fos sina ke fos alko shaan pa may ritilak lakum nga masi yok ke may nanaksyon nga mitli ngan fast na metan ngan kalwo ni si fes last ng gamantean Tuesdayan si fesen vat mo siya lupuven sham na sil Cornelius siya lupuven sham na sil Cornelius na ako vin so nagimritingan fos sinage vos ko saan akalim ye ararama sinasil Cornelius na masing ako min dictionary na lang nagimrit singa isam na day of Pentecost day of Pentecost aske urik masapta luwo sapta sinage sapta luwo Parang bel sa mga katil usengon madal nasin matlalal fung may Jew God dala ni Israel
Parang Holy Ghost baptism sila sintalig na tingkat. Na marit siya saptas nga, yok siya na sin pagan, na sitko. Parang bepel si mga, ngan takta na mas yok yung nak siya. Parang bepel si mga, ngod matal. Akademia ko so, Holy Ghost baptism, sika na sin magpagan. Na fosting po sa Holy Ghost, şamşam gün araması masikyak na si Cornelius nga. Nakum di aramalu pa sikyak siya silpite sa makikasama kin keuniste siya pa na sil Cornelius. Cornelius ilegin met call sila centurions. Kung may kulon soul siya as met client sa plan. Na araman tuwo ang sikat na silpite Cornelius. Nag-fosting ka sa ko saan pang masisiksikat na sil Cornelius, semi il Roman centurion, semi il cool ashol si Sio fuk mabile il goal na. Sema kung finland na or na sin military il upgrade na sin company commanders o fin ba compare na sin soldier in Italy Lasciare che solche unfukoma, se mai shuna che battalion commander. Kalme ba, may pinayok wala si pa. Akade la ilang maging buffos se, nagifos algos dictionary na shabram kingen. May marita actually mina si kumgina galam gele centurions and Cornelius ilbit na siwasi ilbit na ifall sangsinkat on eken mo ilmet vacancy o ilito in sangsinkat meaning belse is some get champion something belse of Judaism nash almen Judaism nash pa waiting and get Judaism na sano Messiah lang ko exclusion da ke Wuleacng Matu Sasu da akfasrye o travel and gas ang da akfasrye kim sendri na baro centurion sing mit pagan si il sunna kosla o ilito isang singkat na baro aramasing ang sikyak na silke nga kung reading ke fos sabi ko siya. Na ngayon usip Apple nadik ko mga kumintagat taga ni Zoom nag-ready. Ngayon mo te tafong lagi akatayala ko. Orek mo sapta singaw fossil ka masali ko siya. Orek mo sapta singaw fossil ka masali ko siya. Ngayon usi kung binili fos se ngayon shoot ka kan usip. Apple siya ako mintagat. Kung binili fossil nga mo siya may matay ng Caesarea inil pa Cornelius el siya may lemlon sol silan Rome sa bangbang unbit mayunlon and Italy el siya may next page. Okay, el siya may nakfletic God wala kang akal ni Pweng nangasakag may mariting kuminbuya read el machuma yok pe casual ala yok casual na sin machu sa masakasap il sang singkat il ito in point na singkat na kung hindi fos todo singan pangaking ako min skip takya sap auto lu devil lento Sielena Elie Armana Kalimsi Sielbuven Lonkat na Yarol Jafat El Bangul Cornelius il suye le pouvense
il sang il sak lem measi na masing aking ako min loy na Esam palan bel si masing sikya kaya may ako may reach for siya fare lagi fos fare lagi fos longo luan ila sham kun pen a kepel si ma o yesing siya insil bizen na gumni malan ka na kadile sa po messages na sin may lalifong na marit siya ka si kumakumin galim kele kaat il sham na sin may for the Judaism liksom tak uleang mata. Uleang mata kalmiye pa kaçıncı tak uleang mata. Kalmiye pa pala amit ko siya asayin kilpot. At nasayin Jew, kasayin shalang mit Israel. Kalmiye pa ngayon tafakuflana. Tafakuflana kilat na kingan witafla kastan ka. Men pangan akbuk sige uleang mata. Al akbuk sige uleang mata. Katil sila lamatan felsi. Ilan los matake akbuk kulyak lal. Los ito in sangisin kat. Los ito in shayla malan kat. Na kilo sila malan kat. Ngayon katil hakilos sila. Sipila los ay bayin sin fakta sin na kayo. Para matan felsi fan na pa sila yaklan. Na parang akong matake uleang mata. Kasi kufla na. Kasi kufla na kilak na kayo kay no yesin. Mit mele, mit kushaye, mit maikunisha. Kufla kilak na kayo. Minkat Pweng shalan mit Levites kay klans up sin. Isam de paile kadis matan felsi ngin pa klans up paile. Tasok na timit na kayo. Levites mo kayo na pain ekin mit liyeng. Mit klans up lan ka. Di Levi's sa phone, o talin na Aaron, makaivan na pa ko yung egin mo may tol. Mising ifa ka. Ang matawakin, sharm ke, siya ngakum ko yung ashken. Kadil sharm directly na sin centurion sin, sa mga Italy, sa mga egin, wala mo yung may pagan sin. Il charm na sin il sang armasing ni Elie il di sinella men na yok wala mo kung para yoks mo ako min riti foskas men nakil il mit fakasi il mit cool si ash kash payel ash mit clan saplal oi loye pe casho mit chu mo sa casho Pangay mo oi dito yung sang sigat power of katil bang Ako binidamong lamot ko mo. O katsinda nga lang sa Sifa na katle bangon ko. Mo! Ito ka kufla na. Kufla na sisikya ko yesin. Na fostuloy lagi foson ko siyan. Il siyam kun palan pel si mga centurion singan proy na maluven singan sikyak. Sikyang na sil. Nakakum factor lagi fos takongan. Na fin shunage fos it ko siya. Fos it ko siya nga nakil miliwidjal siya na sil. At kung nalsuma, centurion singan bangon. Met tolu. Met client supply. Na in sa pala nyo, in sumsukmit singa. May reaching akil na Peter, ilashkilom si Simon, the tanner. Na kada aksafila maritsige names okay. Na kad fosin ge fos algo shaan pangan. Arawasin siga sin centurion singan may fo katil sila los sa masanging aksol, mulan ilos sa mga ikin matalal kung ikaw sanging singkat katlorik mo. Pangay, oye siya ako lang ako yung lila, dek ikek ka na sinwet na kayo. Pangasipin,
takalan lemin da enwaki in Wuleacng silalingen paing nam tek ikekla na sin met pagan pa fashion ng ako bumising about Tuesday ako min so na uniste an fos year nige was longo luwan siya va masia arma ke masif fan na le ako bin so na may merit fos singaw na singal luwan Shamkin Belsima Pite il Marshalla. Ah, in tulle, il lucia il fanno vin texine. Na il mutulla na mas masika na sil. Masisika na sil ngan pa. Itaki natin sheets in sa makainin mara na kewan. Reptiles, birds, reptiles pa kunaw, pa snakes, pa toon, semus ma, na birds pa wunsok-sok pa ulay mga, na marakyak sayan. Ako minsan lagi Wuleacng Matu, katil sang na sil Moses, marakyak may luska matag alin Israel kain ka. So, bakit ba mamash gumdin yen en on yen peak bang en to kasi sam kun nag neni ko sheep ma ko cow ma men mamash niya kain singen ilos kainin maurakra ma karafatan dahil ko sumungo na continue mga askan pangan kainin maurakra ma katil lela tag-alin Israelin ka na lagi mo sila kung dagi na ke arma sila pita nga kainin mo rakrak na ili na mo fos singaw tolo na singalako siya God filet na the El Shaddai the Almighty God ilan na sila pita ace kafanyak yung mga na Pite katalam ke pite bangel basiye bait malikte ke ilikte ke ke Wuleacng Sasu bangel likte ke akto sila pite kung bilin na ke para yokshbe ako min ito original language may nifin pa nga ako siya fin pa kaslak kum ko siya Katfilange, kumdel. Na onentil na kalda na asak falet. Na kung finsamdram na kung mga kowos fin ko. Na kalda ba, alde as ifal kasasin. Ako filang, kumdel som. Na kalda ba, kung onen kung tinak falet siya may tsin. Na fon lagi mo rin tsin gas creek sa mga kininga ba, medamos. Kalmiye pa, kalmin casting pa, binalik siya na mo. At tika inis. Ligina ilan maging casting pa, udamos. Kalmiye pa, may kufla na yung i-base. Pero yung, sabi ako ito original language, kaya mo, kaya inash kalmiye na siya. Na top sila ipita, nga yen sa kanasin. Na naging akong galim kayo le kasi dali naging first din le pite liks na line kat kisipin mail pala ke mail ito ke mit pite ito ma-supply mo si sa ito le meya ma-recruit my lostikan ka ask leave tika sa pasingal si ito mga na isa mo katika yung hatiya ko inis mga nakakatisan na siya kuma. Kakumin fact mo kumtikain iskom. Siya kuman fact mo mga usot na sumungan fofok. Kung wala mga usot. Na pangay siya si Pema nagagilal fong ilasyo. Para God Protestant, God tina ukwe mama ako kiye
liftigas saptasingal siya. Kung vinliele 70 Adventist, si bangan mamalo sa limatake. Ngati layangal dal, parang madalal fugya. Life we lasher kat we matake masin. Kat life we gisendi mo yun, parang nandiyo mo yak. Kat region of one of us, kan li original language, li may applications na kaya parang kat matake mo. Ang Yokshipe yan, makumin de Rita, min na pasigan sa kanong katsuna ke. Mo. Ang isisipe marang, asilangan sum lut-lut, sum or masters of divinity lock ke. Ngayon mo, koin kunek mapay masiwasan. Tita fanayin nga. Tita fanayin ka pa sum dito. Ashmit! Wait, sumit lagi ka. Wala mga resta ni Lalosan. It was validated mga. Malal nila siya katatawa na ikipuk ng rekma. Pakacham kaya. So na alu sa rin ng taka tukun America. Pero literally na akfasrye Peter first single mo sa akin. Metkum or pangon mga wala mo mafok pa. Pweng kolom. Kumpapide nga bakat. Nagat factoring ama mo için el sumnige fos longod luwan. Namo tibat. Tibat namo tong si tako. Umisam fos sige masali ko siya. Centurion sa pala mo ito. Mutuloy ka nga soon lom and si mapide lashwin. Tong si oret na pangit yapo pangit uniste. Mara si kumawin liksyon na matake galim ke kizente isla fosse na min na fosse nga zakan nakat sang in pa in fall akita na in fall na makat non go mo para context seminary da context kalme ba kung region of one na mga lile mea monyak ngan kung de isla fosse na oh min na fact mo an para pangamat life yeah. Sipesingan pa, if fin pangan makadilaro, if you're still sitting then, so nakanaos na fossingan. Min fossingan yung wangin din na message ko lang ka ngayon, kadagal sa galin. Ayun, vaxilak nga ba, message ko lang ka ngayon, tako, naikla po ko ngayon, kasi ka phone na. Kung finisa si po, kumito lang, as amase alala. Arang kaya kowos. Kowos, kulon si matalas kilo, susela life, hindi nga akong monsoon miseng. Gidente urere ya men na may da samdam. Gidente sumriti pepalo. Baka ke na mana tako na ke pukla no rekma. Adu sumta saram sing mafukle tukun reformation. Tukun America ashtari. Tukun 1800s. Parang ang tao Mexican sin bait metlikingan. Ifo ko metamalut. Ifo early church fathers. Akfasrye mga. Nga kumashkim sila. Parang katamba mo kat Protestant. Esam na Catholicism, usil life ng isi. This is 1300s na mo Martin Luther. I-connect na Kulo akfasrye sin Catholic. Napahal protesti mga. Hindi, kalim ta na Makat misigat pa mga Protestant. May kat lie na kuklan Catholic. Masiyok Martin Luther ngayon pa, ilalal fung iking ngon matal. Ngon matal pa akfasrye, patafo kaslan. Siya pa, patututin Marita. Ang ituin siya ngayon, Monday, Tuesday, unistean, ngayon siya la, kinasum niya klik first to ulo nga, Philip, siya, elsim na si, kowos na namas katsuna ke onsu ko nga kumin onsu va mo nganon ka ke mo lock sin mugul first olu finen kona. Wikut ke?
Okay, kal lumalab. Lumalab nasinintalik bultolungan ke una kasaki un suganalde along si. Nanaga tackle me kadigi nakachuna ke toston. Tosto sivesingan fat mo kashalan shiba kaksakingan. Kashalan shiba kaksakingan. Ngakong fin lang naging ashke siya to ko siya singawan. Masinga po siya. Na may reaching ay siyang kin yok na kasha siya Queen of Sheba. Kung vinli Song of Solomon. Unlal Solomon. El kung manasing nato. El din a rated G. Siyang kin oyen matayan si kumit payak mo. Lamayak mo pangay matayan si mo tako siya Solomon el siyang kin onlal Solomon. Kung som riti ka sa kada kung riti kikshik dalong. Min panganan R-rated, el mature, el for mature audience. Vaccine pa kasha singan ilta ko ilong pungel toko siya Solomon. Dahil toko liye kil masala sam na toko siya Solomon pa masala temple singan temple in Jerusalem. Il paan manni and Babylon. Nebuchadnezzar toko te kan house la. Mga temple singan mga hero din siya Messiah. It's Messiah temple singan. Napalim sila Christ la toko Wuleacng Sasu ating lutiye ke. Temple siga charm kung masih mamasay tindok niya kang sil toko na Solomon. Kasha sa ng Sifa nga nil tako liye il tako sige la kapay mga long. Tako ta akkalim yelalle sang ilusi gospel ilusi may kasha plal sang pesang insang akkalim yele ilin sina ke ko il akkaye orela wulal tako sa Solomon. Nasaid pa na ilkipet tako liye sapma. Milo ka na rek deal smile ilan siya toko na soman ng dielo siyang ko inash trade mash lalos nag one van siya nag baton van siya nagipon politics mo dahil toko to al de faithful like akfasrye ke oye si mail diye ke ma toko siya Solomon iloredangan lamayak mo en Sifa mising ko pa Yemen fin Arabian countries semi about 1,200 miles ligian Jerusalem. Ang vinlog na baton fel atalani si bangel ta ben diye orela wulal toko siya Solomon ngan bago may liga fos sinage fos limay ko siya. Nagyang akong ready mo nak singayon. Siya yok singan nakimutay na sila lagkasya singan. Pailan di le kapay na pay. Lalmit ko kaso. Sama ilong. Alta ko yung shiki, alta ko yung di ka matal si Fena. May nasab na ki, isa kami flot na ki, saptamit, ngan toko sa soman ilproy na singkat, siya kilensang lalmit-mit. Itayak na ilan mo kong cool na diknaton. Ilan kong cool na in Israel nga. Nag-isipin, kadilaklin to yung siya Solomon na ilposi siya. Siya mga hindi na siya si Fena. O may isang kasha malangkat. Padang katil sang matuli lang. Gumpay kasha pimit, lan mit wofin siya. Emit. Efter att vara siya med, siya dok nagiko. Na bakit kalam gele Queen of Sheba, el takote confirm niya. Worshipin tako sila. Ano nagakam niya? Sa mailkin, dahil yung treaties may masklon nations luwa. Aldagadil diye nakat reaching at kasi kumbising wala kang atag ang fo lagi sa mo casual and Sifa kaksagin
Leil timid Jerusalem, kamad Israel. Il siya pinahitaw. Ich bin kolen na welan kat na sil Solomon. Parang kasha singan we back flight. Nakalmiya na si kumisenge. Lemita liye ko. Ito, mamita long game with Christian. Ngakong fin moles oye matan kat. May sayo ediye. Wala lang kat sa mga kalam ke mola. So, parang ilusit ako pa wisu ginak flight yan. Even mit verleidingen, kasha to kashangan, fin ba Milo sa kash mit na verleid, ako mit wengsupe, faske. Faske kat finakos kat, kat fin wengsupe, mit wengsupe, ito ay nakilin kat. Fin sikat sin mit verleid, kan kaya pa, ifshesh pinasit, kumisikat pinasis. Bangen masing ako minis is like yung reaching yok na kita nito in posisel, kita nito in sangsin kat, soup kat, in akos. Akos akwe ko niya kwan kat. Esam le pelsen ora Solomon el more report gel. Na ashpe belsin shoda likiya ko kwan kat. Pero mapit ako look. Na casual kasha singa to arkel to be gasla in casual ke tafung la. Rakta masina si kumaw binisige bichi yokshipe ba ak oyelash yokshipe may mamita liye fin oyelash actually mi wala lan kat. May kopit ko suk nakflat. Kapangan Fred yan siyak luktastan na may Kristus kada flot nage luk saptay to saan fos singaul fos singaulan tamitigi kada shkola ke mo inaksyon gwen use siyan yan ngayon igashagot kesugun mapilay kona na nakakalanos nas ugat kewan sugungan
Kal kulo malap ki on sukungan. Kulo ke kusur magin talent slows kanin mata ko akil ni belong lang lenalon God. Na nga ma Micronesia paing ko lagam da wigat chang musing Oyekuh kulo Josh gele chamayak kalbangan. Nga ma Micronesia. Amen. Nga ma nag-amen nag-shower sila si Pweng siya na I was afraid ikaw pa na-assume kung ka nakalimila ko uswi ka chang yalle kasha yung ito lang nga mamay ko ni siya Maui Joan Levi Kent Kim na Charlie East Coast na Mr. Hilton Dale il Malakewood Washington kulawalap na siwas kewa kidevash na mit nage Freddy Freddy looks up the Itosh for cena que você looks up the Itosh for cena que você bide ma de bide CLM lun lem CLM lun met lem lun Rome gonna you in Jesus na kachambing ba na centurion si babangan matan klans up sila centurion singa masek na centurion singan il sapela ilong pungen dutilan lemngan may kuvindi saptay on goshan duti level duti likun outskirt of the town na il tako flox il tako ta pas centurion singan long at il tako na il sapela may cleanse apply nganin so ilusyon na sinilem Jesus Christ, leme lakulin matanin cielo, si some guessing him, omniscience. Lem, si quality, omniscience, il omnipotent, na omnipresent. Omnipresent by lashin na kewa, omnipotent by koliki ko na kewa, il omniscience, ilitaliki na kewa, ilitama na kewa. Nag-isbin lem il omniscience, panang il akulin na naklan mag-cleanse up lang centurions. Yan. Parang ilugalos na ni ingalsis in centurions. Yan. Napakyawan kimarit sa nila. Centurions nga nilala po kasi siya. Wala, kasafala na. Kasafala na kumin ilyak na ingalsis. Lem just guys el posi siya lali. Fala, if hindi, mit kulan, mit lem si pangan. Lemme la akilin na emerging akilim yele. May selen somdium dan clients up siya dahil na kaile. Kina spin malay fung ilan century pa nang use woy yan asin indun nom sila. Emerging ka na si kum inakilim yel in alle akkaya ya emerging may katfinne wit kwang shupe katfinne tina majetayak akat siya nang ginagawa sa pagkain. Sumusmulas na singkata. Kaya fiyen, kat finne, kat, pwede kat so level na kayo. Syakta, kat ko in, puto na yun kat fin kaya fiyen, ganun, matake ako, kulyak. Le, may faka ma-kadlows kat na way. May kani, if we're ma-akulin, wala lang kasin. Kati ko ba na syok ka na lang, ti kati ko ba na sifwil. Para katil kwasi. May sifwil. May diye ulit mo lang may sipa shock like oh okay wala lang God lamit lang God long lang lang God pa shock may si para siya prerequisite lang may cleanse up siya may lang po siya may God pa shock may siya ngayon pag-account kay Marie siya ngayon may nga tinayasin lang Jesus Christ Marie siya nga na si kumin i-guess lang tayo siya kumin ang galim kaya level akilin elita madaling siyan centurion singa ang live na mo siya belan na bel na centurion singa in mo ta sumla na si kumakumindut ya levin ne mo talaplan ka government ka na office kidente ikon la standard lash na singkata o gren ugya madala mo mata na ke ako klan ka at kadile wala lang ka pa isang ikon lang tanin siyan masih pangakong panatligid very best person. At pangon na mo oil and government nga ba kinata ko oil ila mga luwa. Mo, the oil and government, the oil and company law man.
Ash akvaklan kat, ash kolyaklan kat, pange makadil kenak ya. Matake malan kat, matake akvaklan kat, matake suwaswaslan kat. Nakadle fa sau falko na kay kumvashna yan. Eller we say met mamait akfletje. Inte kabe we akfletje lan. Akfletje kom, akfletje malan kat. Aglin ge mulak si vena le paila kat met wench be din na big the for kat talali kat ya. At yung mga rela mo, nga testimonies na nakalimye, ikilang lang kat. Le moet verkam kat as ik ben na ligat jam usepe in kat al liag met label na kayo. Ara mit kumahol la stand, mit kumkulag na standard lang kat in fall na kayo may ta fa ko may ta rom mo. Patana ke malan kat masususun. Nakadle fa akfishim da insien may bakit ka ang kamarit sa ngayon. Le lem cheese si Fena. Lem il delut ele taot ang halin na fay leke oilan mit century. Oilan century and power lumdang glans up sa kan il kaila. Nabangan frete sette. De fast namin kasi sa question para kapos que Tuesday uniste yan. Nasumni ke orek masaptas nga ul fast long toyo ka toyo toluan. Orek masaptas nga ul fast longo ul tolu na ke tolu. Esam le que Tuesday uniste armas sikat na sil Cornelius na tuku na armas ng sa pala mo tolu. Leoral pide armas besigen sil pide mas Oyekuh ta ora masifan na sette tako pide na il armas kan tari il fani gesta sa agency matulungan sa taduchak. Taduchak mongle na tugilos mongle lento ka na los black follow. Na gilos ako yung flow ngan Centurion singan il subsolayan ikewa siya ulayan mit pagan ngan. In the kadalero retreat si kadalero revival si. Pam si ba mo revival. Il solayan ikewa siya ulayan mit kawak lang ta naging gel si singan. Pidel flocted edvan ilyak Centurion singan il bash lang for ko in akfletje pide bilang mamma tek apa ko may akfletje. Alam po siya sa pide. Na nakatkalan ka dahil tuya na ilo sham pide lakin siya way na proisal pide nga natako na makatkalan na pangan bel sa mangon matal. Bel siya umit. Holy Ghost baptism sikat as in may pagan. Siya ma el akpayi la kaston. On madal siya taka si machumit. Kay text ko si machumit na ako na fa-chental. Pamarit siya taka le pange Pentecost. Pentecostal event sila si may bacon. Or it masap ta singaw. Na si machu or it masap ta si sapta luwa. Ako vi ka test question kita pia ensiga pa pala ma Holy Ghost baptism siya si may bacon. Or it masap ta singaw. Cornelius. Our waiting girl till Cornelius kay was mole. Napapin na nasi kumisi ka pa mga kuminakfasrye. May nakat mo siya katfasrye. Katsum kadaba nakat pa mga alu sumuyado ay mole gat. Ash dalik kasun kaya for katas sumuyado sa papla. Then mo daw ka lang siya. Mo! Alu pa ay moligom na. Just sumuyado luman ba moligom na. Gaslon God kung ace ay moligom na. Na para, yes ba Cornelius Silva, para mate, para of the revivals. Sige siya luman. If you not with clients, with try Gaslon God, sige siya luman, if I di machilang gelsi man tigum na the Bible says, dito ka lang mga magayvan na, wala magalug yung mga,
kita tagay mo ngoyengan, men kumten ko nek may tsima da shashul mata mata kashakal mo, may tsima shashul kashakal mo ila fanayani. Away mo kutuk mo, wala kita tagay ni mo ko, kita shamu gasa ka, kita shamu mo wang shibe. Iyok shibe kita tagay shamu mo ngoyengan, mata ni siya si kaya kita mo gasa ka. Ako. Para ganyan mitlan ko kanya yok shibe. 역시 그냥 takaini mit sham well takaini or ma wang shot takaini sham gas like got chuk with ein molle mit ash with maslosh so man ne kin get got or yokshipe then already made the rest of revival when I get Cornelius is already was plugging min seu magunat kumo bakit ang don naging bridge li long klang lalon ka the card that maging kasiyam mo. And kumasyon got there maging kum if in akus. Aliyah masig Facebook fan mo. It is not your ability that God is looking for. It is your ability. No, it is not your ability that God is looking for, but it is your availability. Upin mo sa uyak. Yak lang sa pagkakas. Ay, mas yok siya. Sendrian, unsuko ba ngayon sila lang kasi mo nila ason dan kialan Oyekuh. Nanti ko unsukuan na ito ko kaliye ke faculty na kasi. Ikat ke
Okay, Yaiko Asen, Finan Honolulu. Lumalap yun skungan. Paing pa inispesen paing kum Talia, ikaw na assume, Talia Aloka, Mary Edwin. Mary ikaw ba na assume. Ka Mary ko ba sa San Diego, Fin pa paing kum. Lagam siya ka no? Na kadash ki kabun program la siya, may reach sa safla singan pa, makas lagi Zenria. Si fesi ma kadel dia shishi. Ma afakre shuk bin ficha ko ba ngai ko ke setter in jwagate ya. May chinga sham kin na ke to sha sisi to sha lan chu so ne pa Jehoshaphat. Il Lorela oye se ilan shuk na ako Scott mit na pwedeng ilsum already mit client supply nga. Sisilelos in tako ikin mit na non ko. Na faxilingen bakilos akfasrye non ko nganos ay ita ilak es bakingelos den non ko malos akfasrye sin meta nga tige suwas lalos losin akfasrye ita wala ki kolon kat ki suwas uslan kat palos aken paneng iloste ko no main katashi ko or main ibang or non ganin insang we mate ko we en Nailorela oyesing nasin so may nganin da akfasrye na akfasrye pelman naman nganin akfasrye kan ilosin ni Sam na ke akwaklan kad ke sususlan kad panen ilos akfasrye mga nil si pa akiye il pa akiye may sinil pa amaraya ilan pa si Finn metol si may liyan na liyan na kayo wakalan sa kilomalo lalo sa ngayon ko pa nag-iplan temple. Il Paki be bumiti sa inil pa Sebedaya, kung gusto naging Luwa Chronicles kan Diyos pasali ko sa sabi kinle, il met Levi's, len ba liyan bukuy ko lang, fin pa nga kasabi church itawi. Il Villa Zebediah and Gold Church, na ay Amariah and Gold Church, na lanitawi yan, il Villa Zebediah. Ilan ba po Mulan Orb. Nabange akwak si ma Joseph de Lakian in masang liang met pagkat nanon ko malusong sin met ay lusin tia we met she met kay lusin matak mga nito na mawad kata pa ko ay sukos. Di ba na klase kumbiseng? Because eigen met cool, because eigen met fact pagkat ganito she ganito or mama ay won sin met kan or may na won sin met si met ganito we Malon gata pa ko she was din matake mapay she was usod. Napangi masing ako misak yung kata nila masing anash the banga masing ako masken mising they didn't mising they inge now. Kachabgan naman de faro ni pakatsunsen. Ako vinta ko to battle umkan replay ya masing liga Facebook at fincha ko pa mga kumasok ako masyadong kumisya ngayon sa kasya ko. Isla siya luma points kan. So, sige sa kung aklin na kung darala mo, or makin may nalaksyon sa kasya ko. May kung mo kayo, kung pinatawag kayo, kasya ko, may alaw siya uwaya na su. Tinasyung mag-efan na, ay, nasu siya ulo. Nanganispel sin fact Kulo malap na siwas ko sa mata ko filia pa siya was yok na in fact lang sin elos sa mata ko pusha filia ke pusha no na kato. Bagay pa siya was sin sang act flight ya akulin long ko lang lalon ka. Kulo malap na siwas na kayo ke kumpos layla bengan ko shila ke non luwas ke isang petafel la isang ato la manuna magigasiw ko backfast shit. Isang gaslash. Kulo malap but ashti gibel singyo. I mean, I Annabelle na kewa kita kali ke si proy mafincha ko pa ilang kleng lang kali kowos. Lan sumni ke fossing am talong si kali again. Sumni ke luwo ko rin singaw tolo. Foss na safla si. Kapag luwo ko rin singaw tolo.
Okay. Nashoot ka nga. Isang agad na kayo. Lukol singal dolu ano isa. Kung singal dolu lang. Long ka lang lang Jesus Christ. Long silang God. Sisin silang ngan madal. Wikos. Paano mga siya kifiliye. Wikos. Akin sa wikos. Kaya ko sa aswan ni Katsilga oso. Uya, akong dreni proy. Galia. Kat proy. O lem God. Falet lena kat space specific. O mala. Lagi kaspo na lom. Lagom ko nor magingkot dafala. Inawan ka lang sa sinsang dafala. Itaya klum, lang mit lum, wala lum. Leda kaslum in awi ang tanin siyas, patat na festa kayo ay nisa minsi. Wala nga tikiyoy sa falla ng las. Wala sa mga wika dinge, o ay wala sa efat ako. Kasi kat, naganin na kumbel na kayo. Nakta sa siya mga las. Kasi nga nais kong na kung bitlang ko si las. Lumalapandal, Jesus Christ kewa inge kewa. Ratsia ken once fun na do sell Jesus Christ kewa. Amen. Amen.